Minister wa National Guidance Godfrey Kabyango kabara abantu kurinda ebyobuhangwa bwabo abirari aha mukoro gwo kuhinjira hamwe no kwanjura omuhezi wa speaker wa Kabarore Stella Kemigabo. Akiteza amachwaho mwa yes tusingwire turi basimbuzi nokeraho you more than conquerors as we Kabyanga nagira ngo abazira bamwe bahindurire baharaba beco bwigekere misa bashijo kweranga ahabwo kutine sente nyinje z'urukushabwe rigenda ebintu yokuswera babitairemo isente nyingi babitairemo y'obuguda umuntu natekereza ndi boija kuswera omwana we nuwa aratunga sente so batekamo ebintu bingi ebitali mu culture yaitu ati beto hano ebintu byona ebibaireho biri bintu bya culture yona tubateiremo bingi bya bazungu beto ekizibu abantu bakopa kino na kiri nekindi abantu bateiremo ebintu bibenda sente tuteiramo n'abantu kama kwatora abantu kulinda obuhangwa culture obuhangwa bwaitu tusemera kubirinda kurungi tugenda nabo mumaiso namuno omukoro guno guwaire murungi muno gw'obuswezi wengole ka culture mungi y'obuswezi ningoza kusaba koko ni state minister twini isomero lyaitu hano baleta Kaboyo Senior Secondary School Kemugabo Stella abera board member isomero hakiro sinikira ha computer kam na karampulem amakoraga gashakwa Doreen Nasima